Ibihe byiza banyarwandakazi, ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Abantu bane bamaze gupfa nyuma yo gusangira inzoga ihumanye mu karere ka Kamonyi mw'ibara ritukura. Akarere ka Kamonyi haravugwa abagabo batatu basangiye inzoga bayisomyaho umwana mutoya wari kwa nyirakuru, bose bakaba bamaze gupfa. Urupfu rw'aba bantu rwabereye mu mudugudu wa Gahungeri, akagari ka Giheshe, umurenge n'ubundi wa Rukoma, akarere ka Kamonyi. Angaha ni mu ntara y'Amajyepfo. Aba bantu bose uko ari bane bapfuye mu minsi ibiri, kuko kuva tariki ya 29 Ukuboza 2025 saa sita za kumanywa zuzuye, aribwo uwitwa Kagaba Eric ari nawe wari wenze iyo nzoga yahise apfa. Uwa kabiri wari wasangiye inzoga na Kagaba aza gupfa saa 11 z'umugoroba zo kuri iyo tariki n'ubundi ya 29 z'ukwezi kwa 12 2025. Uwa gatatu yaje gupfa mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 z'ukwa 12 2025, mu gihe uwa kane umwana mutoya wari waje gusura nyirakuru abo bagabo bamusomya ku nzoga nawe yaje gupfa. Mu by'ukuri iyi ni inkuru ibabaje cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma, Mandela Innocent, yemeje inkuru y'urupfu rw'aba bantu, avuga ko Kagaba Eric wapfuye bwa mbere yari afite akabari katazwi kenga inzoga zitujuje ubuziranenge. Avuga ko yashakishwaga kugira ngo n'ubundi asobanure iby'izo nzoga n'ubundi mu buyobozi. Ati amakuru y'urupfu rw'aba bantu twayamenye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tujyayo. Gitifu Mandela Innocent avuga ko kugeza kuri ubu ngubu nta myirondoro y'abapfuye bandi barabona usibye kwa Kagaba Eric babashije kumenya. Cyakora bamwe mu baturage babwiye ikinyamakuru umuseke.com dukesha iyi nkuru ko inzoga aba bantu basangiye ishobora kuba yarahumanyijwe n'abantu batamenyekanye, kuko yahitanye uwayenze. Abo baturage bavuga ko Kagaba Eric akimara gupfa, umuryango we wabanje kubiceceka kubera gutinya ko inzego zikurikirana iki kibazo. Gitifu w'umurenge avuga ko hari undi muntu bajyanye mu bitaro bya Remera Rukoma wasogongeye kuri iyo nzoga n'ubundi. Umuseke amakuru wamenye nuko mu bandi bapfuye harimo Hagenimana Tarsisi yapfuye kuri uyu n'ubundi yapfuye kuri uyu wa kabiri. Ishimwe Cedric w'imyaka 22 y'amavuko nawe yapfuye uyu munsi. Cyizere Aime Bleno w'imyaka 3 y'amavuko yapfuye saa moya z'ijoro kuwa mbere tariki ya 29 z'ukwa 12 2025. Bagiye bababara mu nda bajya kwivuza bya kinyarwanda ntibakira. Harimo gushakishwa rero abandi baba barasangiye nabo iyi nzoga kugira ngo n'ubundi babe bakitabwaho bakurikiranwe. Ngayo nguko rero. Hanyuma ndifuza ko tuganira kuri iyi nkuru mumaze kumva. Mu by'ukuri kuba uwapfuye bwa mbere ari umwe mu bari barenze iyi nzoga, byumvikana neza ko hari uhari yigeze agira ku mfu z'aba bombi, donc kuri aba bantu baburiye ubuzima
muri iyi nzoga. Mu yandi magambo, nta mutima yari afite wo kuba yaroga aba bantu cyangwa se yabaha iyi nzoga ihumanye, ahubwo ariyo mpamvu n'ubundi abantu baho hafi bavuga ko mu by'ukuri umuntu wayenze ariwe wabimburiye abandi mu gupfa bwa mbere, kuko birumvikana niba ariwe wari wayenze yagambiriye wenda kuvutsa abantu ubwo buzima, ntabwo bishoboka ko yari gupfa, ariko urumva yapfuye mbere. Rero abaturage bakaba bavuga ko iyi nzoga ishobora kuba yarahumanijwe n'abandi bantu babaciye ruhinga batigeze bamenyekana. Nk'uyu mwana w'imyaka 3 wagendeyemo ibintu bibabaje, kumwe nyine umwana aba ari iruhande rwawe, uri kurya se ukaba wamuha, uri kunywa ukaba wamusomyaho, nyine nta kindi kintu kibi ugendereye, nyamara nawe utazi ko iyo nzoga ihumanijwe. Mu by'ukuri rero murumva hano hagendeyemo ubuzima bw'inzirakarengane, abantu bose uko ari 4 bose ntawe utararenganya, ahubwo wenda amakuru ahari nuko iyi nzoga nyine ishobora kuba yarahumanijwe n'abantu batahise bamenyekana, ariko inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuzima by'umwihariko bakaba n'ubundi bagikomeje gushakisha buri muntu wese ushobora kuza kuba waranyweye kuri iyi nzoga, kubera ko abagerageje kuzinywa bose bahasize ubuzima. Sinzi niba wenda hari andi makuru ari bube yatangazwa kuri iyi nkuru, ariko byanga byakunda turakomeza kugenda tubakurikiranira aya makuru tuyabagezeho 5 kuri 5. Aka karere ka Kamonyi rwose ntabwo nasiba kuvuga ko kari mu ibara ritukura, yewe tudasize n'akarere ka Nyanza. Aha hose ni mu karere ni mu ntara y'Amajyepfo, uburere bwose niho bubarizwa. Akarere ka Kamonyi, akarere ka Nyanza ni tumwe mu turere twagiye dukomeza kugenda twumvikanamo inkuru mu by'ukuri zitangaje ariko kandi zinateye ubwoba, kumva ngo ninde wishe undi, ninde watemye undi, nahanga mu by'ukuri murumva sinzi harimo ikibazo gikomeye. Hanyuma twihanganishije imiryango yabo, mukomere, nta kindi numva twababwira, mukomeze kwihangana mu bihe nk'ibi bitoroshye murimo byo kubura abanyu.